80 ja 70. Joo. 70. Mutta katsoppa, tuossa on paljon vanhempi mopo. Joo. Se on vanha. Nyt lähdettiin tuppaan. Nyt olipa hyvä reissu, minä saan ottaa kuvan tuosta kelkasta, niin minä voin lähettää sen sitten, jos joku haluaa ostaa. פה הייתי לוקח אוכל לפרות. היה זה. אני רואה שהבור פה עמוק קצת יותר. היה עשב כזה מיוחד. מה, זה לא עשב שהוא גידל? כן, אבל זה היה עשב לחורף. בחורף הייתי פה. זה היה חומר מיוחד, חומר משמר כזה. קריר קצת, לא? אבל נעים. לא קריר? יהיה טוב. באמת? יכולת להיות עוד 10 דקות בחוץ. כן? מה? כאילו ככה אני אוהב את זה. מה שקר לי. Se on ihan oikein. Nyt koira pääsi sisään. No niin, nyt sen tulee, kato, elämässä aina oppii jatkuvasti. Joo. Joko... Kato. No, mites tässä on, tämäkö se kiinnitetään siihen? Terve! Siihenkö siihen? Moro! Tästä No tämä sinkki otetaan ja tästä kulkoo näin. Ja tuolta pannaan vene sitten kiinni. Ja tässä on 2 miehen sopi istume. Ja ne pyörittää tai yksi mies siinä jaksaa. Maanantai